Imana yabwiye Musa ngo rambika inkoni hasi. None ngo amare yankoni ngo ni gitangaza cy'Imana. Yankoni hinduka inzoka. Ngo imare uriya mugabo nawe aravuga ati uyu mugabo ukoze kino kintu reka mwereke ko naje mfite izo mbaraga. Ngo yamafata yankoni nawe harazana mikasa ati cyukoze akana kantu koroshe cyane kandi ka simple ati naje kino gitangaza nagikora. Ngo amare nawe akubise hasi zankoni zamaze hinduka inzoka. Ngo zimara guhinduka inzoka Imana avateka nkwereka kuko ndi umugabo kandi ninja kuzimira ndazikora strategy ntabwo nguturuka ku mutwe ndaguturuka ku murizo. Noneho iyanzoka ifashe za zindi ikaturuka ku murizo kandi kazimira. Noneho byago 10 bya muri Egiputa ngo byari bigigwamana bakaza basenga muri Egiputa. Rero muri uyu mwanya rero tujya gukandagira ibyigwamana mu izina ryande rya Yesu kugira ngo abantu binjire mu mwuka neza. Kandi nuje kumurima diamond ntuka muturuke ku mutwe uzo muturuke ku maguru nuzo ufata strategy neza yo kumumira ariko nagutumbira cyane turaje kukugora. Kujya ngo yisatija gucikana yari kureba iburengerazuba izinduka ikareba iburasirazuba kugisata bicikanye ariko isanze kwa kudika imeze hanga nabi isikuba mukane. None gatugiye gusaba gukandagira hasi tumira umudayimoni mu izina rya Yesu. Uzumara ibyishimo hehe kuri podium kubera ko abantu batazabishima shima kandi kandi ko kwiza uje kurasa neza azengeka ijisho kugira ngo abashe gufasha. Turarashe mu izina ryanjye rya Yesu twegerane mbele na nyuma jina la Yesu livume. Uko dukoze kuri iryo jambo bamwe barambagira ngo mureke gukayura kwinjira mu mwuka rekura papa. Kwenye kalo kiwete kimoja kisipojiweza kinaomba chakula. Wakakuta kiwete kimoja kisipojiweza kinaomba chakula. Wakakuta kiwete kimoja kisipojiweza kinaomba chakula. Simama uende, umeponywa na Bwana. Simama uende, umeponywa na Bwana. Kiwete simama, umeponywa na Bwana. Simama uende, umeponywa na Bwana. Kiwete simama, umeponywa na Bwana. Simama uende, umeponywa na Bwana. Shida ai kwa jina la Yesu. Simama uende, umeponywa na Bwana. Shida ai kwa jina la Yesu.
senge Mana ya Ibrahimu, Mana ya Isaka na Yakobo, Imana y'intumwa n'abahanuzi. Turanezerewe Mana gushika kuri uyu munsi mwiza, umunsi mwiza watoranijweho amasaha yagenwa abana b'abantu, ariko Imana ukaba yadushikirije amahoro. Turabishimiye. Watuyoboye twaciye mu mayira agoye, arimo imodokari nyinshi, abandi bakoze impanuka, suko turabahanga mu gutwara, ariko waturebeye Imana. Kuryama twaryamye nk'abantu, ariko uduha imbaraga zo kubasha kurambura imboni, tubasha kurambura. Wakoze mu miryango yacu. Abana bacu ni bazima, abadamu bacu ni bazima, ba papa ni bazima, ba mama ni bazima. Ibyo data babikoze twakugushima. Rero twageze muri kino kibanza, ngwino bana natwe imbaraga z'ijuru zitwegere. Ko Ibilisi noko gwera ku barevera, abapasitori, abarimu, abadiakoni, abakristo rusange, abakoordinateri n'abandi kaho. Imbaraga z'umwuka w'Imana zibasha kutugota no kutuba hafi no kutugwanirira. Muhagarikiza wa gahunda nuri bubwiriza, turabasengeye, turabakoretse Mana ngo bashire mu kiganza cyawe. Atari wowe ntaco bashobora. Ijambo ry'Imana riravuga ngo dushobora kwa na Kristo zuduhesha imbaraga. Duhe imbaraga muri isaha n'uyu mwanya, n'izina rya Yesu Kristo. Amen. Hallelujah.